Lejelo sol civil martes 16 de marzo. Tiutzok inomatzo kubinuyab tamako oxac hospitalo. Leo lekukata titulakal kahnalo boma unayelu yolo. Yanakutukulo ubeto bashetzan. Tialukalandi kutoholalo. Yetel beshan mo yandal talamilikiluchupul hospitalo. Mishu hausa luhek aptal kuchilo meya. Hetsik tukatene le pakben kohanelo lalye yane mo sutukil unayelu yol maki. Hachkabete tulakal mak. Yetel le mako chihantak shano. Waku chikpahatio le tie kohanilo hebistun chokwil. Sasakal. Chival Pol, Wama tu pastel chayku yikobe, Chico tu seblakil hospital, tu ventelo yamakil pastel uyanta lobe. Le miércoles yak 10 de marzo, yol al pexilo tu beto halachil Yucatán tu tanu halachil en Osluma, cuchuve Yucatane un hats 9,750 vacunado, tiale coronavirus, utiamaco chihantak tu mectan kahilo tisimin. Telos okutzabal 8% y beshan mashkanu 9%. Bechele domingo yak 7 de marzo, kuchulak uhats manal 14,000 vacunado, telutzabal, timako chihantak tu mectan kahilo tikul, telo 80% tzokutzabali, espita 79% y etel kanasin 65%. Le jueves yak campeluk in el marzo, kuchangulak 12,675 jumpel el vacunado, tiamako manal 60 haptio tu mectan kahilo progreso, telo tzokulah tzabal, tishkokop 95.2% tzokutzabali, y etel temozon bechantulak al tzokutzabal 100%. Kukasa le vacuna no tzabal timako tu yasip tu kaba tu chikulilo hetsan tu no halachil no luma tu meletio ilikbishkun uchulil. Hebirso kali ko telo helhek apta kuchilo mayehe barku tsatantale bishu yoksal mako hospitalo yetel haitul kohano ki yoksa sansamali. Taktilik imbegla yan 221 juntulul mako pacto le kohanilo tiano hegelas hospitalilobe. 29,399 mako tsokuyol intikubao matuchik palcho mishbal mishtu pahtalo pa ke kole kohanilo. Le Bucamaco va 87% titular le marros ocupaca le cojan el tiobo, le tiobe 33,880 juntulul. Belechik Paula 45 macpac de coronavirus, 34 y tucajil ho, ostule uman, catule rio lagartos, ujuntule junukuma motule tel tishkokop, tisiming beshan Valladolid, ya juntule tan retrutal. Y Chile 33,880 maco, tzokutzaitu le cojanilo 27% y tan retrutalo. Chengway tu kahil hoy tzokuchik pahal 21,042 juntulul macpac de coronavirus taktuk inil 15 de marzo, le tiobe tiano 6,002 juntulule tu shamanil. 5,642 tu lakinil, 2,005 juntulule tu chumukil, 2,861 y tu noholil, 4,532 tu chikinil. Y chilisol belak tsaiko helbi, belak kim, 8 maco, 7 shibo ete juntul kolel, ukinelo betiang ichil 50 tak 88 jabobe. Yash anchas talamiltio, yetel kohanil tu presiono, diabetes, hachpolokil, yetel ebalukaba, cardiopatía. Kandul kachetika hakbatukahil hoy. Yetel tsitas, tekash, tisimin, telo juntul mak kim telo, yanshan juntule tanreturutal. Sokuchukik 3,658 mak kimikiola le coronavirus. Y chilboka kohano ya no, 602 juntule hets el yanilo. Kalano, tushak altalo mantazo menus akiahilo umolail toch olal. Mat ubuktio le kohanilo. Hebirsokaliko 221 juntulul letie mak kohanobo, tiano hospitale. Kalano jumpuli. Ulako hase tu patiko bashko niesle shak albetan tiobo. Uk inil tulak le mako tzokupacato le kohanelo tiang ichilpel winal tak 99 jaobe. Uyesa hilo le semáforo veya, kuchik bisikechak ankanyanil. Hebis okuyaralo, bishianil le semáforo, kutzabak aholbi leka nupuk 15 kino, bello humpelili etele kutzabik aholbi tumenu halachel lumil México. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos.